Ese waba wayabonye? Amafoto ya Kamikazi Dorcas yafashe ku isabukuru y'amavuko ku munsi w'ejo akomeje guca iteka ku mbuga nkoranyambaga. Ariko se kuki aya mafoto ari kuvugisha abantu benshi muri uyu mwanya? Ese bifitanye isano n'itandukana ry'avana Irene muri ndahabi? Amatsiko ni yose kandi uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri n'ibitekerezo bishyushye biri gucaracara. Niba ukunda amakuru y'iyobokamana kanda subscribe kugira ngo amakuru tubagezeho umunsi ku wundi ajye abageraho ku gihe. Ku isabukuru y'amavuko, Dorcas yafashe umwanzuro wo gusangiza abakunzi be amafoto mashya. Benshi bahise babona ko hari igihindutse. Dorcas araboneka nk'uwafashe umwanzuro wo kwerekana urundi ruhande rwe, yaba mu myambarire igezweho ndetse n'icyizere cyinshi amashusho ye n'amafoto ye bitanga. Ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram na TikTok, abantu ntabwo babyihanganiye. Bamwe bati Imana irapfushije ihombya abana bayo, abandi bati Slay Queen Dorcas. Ariko se kuki abantu babihuza n'itandukana rye na Irene muri ndahabi? Nk'uko mubizi, hashize igihe gito cyane Dorcas na Vestine batandukanye mu buryo bw'akazi na MIE Empire itunganywa na Irene muri ndahabi, umugabo wabafashije kumenyekana cyane mu muziki wa gospel. Abasesenguzi b'imyidagaduro baragira bati uku ni ukwerekana ko ubuzima bukomeza. Benshi mu bafana bari bamenyereye Dorcas mu ishusho y'umukobwa uririmba indirimbo zihimbaza Imana, utuje kandi wambara bijyanye n'umuco wa ADPR. Gusa aya mafoto mashya ku isabukuru ye aza nk'ikimenyetso cyo kuvuka gushya, rebirth, nyuma yo gushyira iherezo ku masezerano yabo na Irene. Ibice bibiri bishyamiranye ku mafoto ya Kamikazi Dorcas biragira biti Dorcas ari kwerekana ko afite uburenganzira bwo kwiyerekana uko ashaka kandi ko gutandukana na MIE bitamugize umunyantege nke. Hari abakristo n'abafana ba kera babona ko ashobora kuba ari ukwerekeza mu muco w'isi cyangwa secular style, bakaba bafite impungenge ku hazaza h'umuziki uhimbaza Imana. Kamikazi Dorcas na Yishimiwe Vestine bavukana mu nda imwe, bakaba baravukiye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Dorcas niwe mukuru naho Vestine akaba amukurikiye. Kuva mu bwana bwabo baranzwe n'urukundo rwo gukorera Imana binyuze mu ndirimbo. Batangiye kuririmba bakinnye cyane muri kwari z'abana mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR i Musanze, aho buri wese yatangiraga kubona impano idasanzwe n'ijwi riryoheye amatwi. Nubwo baririmbaga mu rusengero, Imana yabo yaje kumenyekana cyane mu gihugu hose mu mpera z'umwaka wa 2020 binyuze mu muhanzi w'umunyamakuru MIE muri ndahabi Irene. Irene niwe wavumbuye impano yabo abafasha kwinjira mu muziki nk'izina rya Vestine na Dorcas. Indirimbo yabo ya mbere yiswe Nahawe Ijambo ikaba yarasohotse mu ntangiriro za 2021, yahise bigitangaza. Abanyarwanda bose barayikunze, ihita ibinjiza mu ruhando rw'abahanzi bakomeye mu gihugu. Nyuma yaho baje gusohora n'izindi ndirimbo nka Papa Adonai ndetse n'izindi. Mu rugendo rwabo ntabwo hahora amashyi n'imigisha gusa. Vestine na Dorcas bahuye n'ibigeragezo bikomeye. Bimwe mu byavuzwe ni ukubangikanya ishuri n'umuziki, aho ababyeyi babo n'ubuyobozi bw'ishuri bitondaga cyane kugira ngo bitazabangamira imyigire yabo. Higeze no kuvuga ukutavugwa rumwe hagati n'uwahoze ari umujyanama wabo Irene muri ndahabi, bituma amasheni yabo ya YouTube afungwa. Ariko kubera urukundo n'ishema bari bafitiwe n'abanyarwanda ndetse n'ubwiyunge bwaje kubaho, baje kugaruka bafite imbaraga nshya. Uyu munsi Vestine na Dorcas ntabwo bakiri abana bo mu cyaro, ni abahanzi bakomeye bafite ibikombe bitandukanye kandi buzuza ibibuga n'insengero mu bitaramo bikomeye. Barishimirwa cyane kubera guca bugufi n'ijwi ryabo ridahinduka. Mushimiwe kandi subscribe kuri Mugishatv, nawe utarayikora yikore kugira ngo tube tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho.